Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enf'a bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugünkü sabahımız faslun fil avqatil makruha. Makruh vaqtlar jönündeken. Namazdı oquştuq makruh bolğon vaqtlar. Qaysı malda farz namazda okuğanға болбойт, qayсы malda nafil namazlarda оқышқа шарият қайтарған. Бүгінгі сабағымызда ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. ثلاث أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. Yani 3 vaqt var eкен. 3 vaqttın içinde 3 vaqt eğer 3 vaqt болуп қалса, ошондо farz namazı okuğanға да мүмкүн эмес экен. Oşu moynumuzga жүктөлүп калган важип болгон намаздарды окуганга да мүмкүн эмес экен. 3 вакыттын ичинде, yani la yasihu fiha shay'un min al-fara'id, farz namazlar bolsun, vacip namazlar bolsun, ошол makruh вакыттар кирүүдөн мурда биздин moynumuzga vacip болуп калган намаздар бар. Bir nafil namazга киришип, nafil namazды бузуп койсок, аны окуш бизге vacip болуп калат. Orozоға киришип, орозону бузуп койсок, орозо важип болуп калгандай, намаз да ошондой бизде. Ошол 3 вакытта намаз окуганга мүмкүн эмес экен. Биринчи вакыт инда тулу'i шамси ила ан тартафи'a дейт. Күн чыгып жаткан учурда экен. Күн чыгып жаткан учурунда кызарып, ошол күндүн тегереги көрүнүп, ошо чыгышты баштаганда намаз окуганга болбойт. Багымдат намазын да окуганга болбойт. Багымдаттын фарзыны да окуганга мүмкүн болбойт экен. Эгер ошол чыгып калса, намаз окуп жаткан болсоңуз, намазыңыз бузулат. Нафил намаз окуганга дагы, фарз намаз окуганга дагы, важип намаз окуганга дагы жайыз болбой калат. Ошол күн көтөрүлгөнгө чейин намаз окулбайт. Күн көтөрүлүп чыкканда, ошо найза бою көтөрүлгөндө кийин ошол жерде намаз окусаңыз болот. Экинчиси инда истиваиха. Чак түштө. Чак түшкө келгенде дагы биз фарз намазды окубайт экенбиз. Nafil namazda okuyayız. Çak düştön oğanda peşindir vakit kiret, keyin peşinde okuyuz. Bırak çak düş uçurunda namaz okuğanға caiz emes eken. İla an tazul deydi. Ошондуктан çak düştü namaz okuğanға bolboyt. Oşol oğanға çeyin. Oşol gün oğusa batуга карап anda okusak bolat eken. Eş peşindir vakit kiret. Wa inda isfirariha ila an taghruba deydi. Jana gün kızarıp, sargayıp oşol gün batışqa karap жүрген учурда дагы намаз окуганга мүмкүн эмес экен. Себеби ал учурда мурда да айтканбыз, макруh вакыт болуп калат. Ошол батканга чейин намаз окулунбайт. Бирок ошол күндүн асыры боло турган болсо окусак болот. Ошол күндү гана асыр болсо окусак болот. Анда да бирок макруh болуп калат негизи. Макрулук менен биз окуган болобуз намазды. Yani күн батарга жакын асырда окуй турган болсок болот, жайыз болот анда да. Окуганыбыз дұрыс болот, каза болбойт. Бирок ошол карахият болуп калат негизи. Жана жаназа намазында ушул азыркы учурларда окуганга болбой калат. Жаназа намаздагы. Бирок жаназа майитти койсок болот. Ошону кайсы мал болбосун койсок болот. Бирок бул жерде ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келген. Бирок бул жерде ошол андан кайтарууганда жаназа намаз кабырга коюштуктан максат жаназа намазды бул максат кылынган негизи. Yani жаназа намазды азыркы айтылган 3 учурда күн чыгып жатканда, чак түштө, күн батышка жакын намаз окуганга болбой калат экен. Күн батышка жакын. Wa yasihhu ada'u ma wajaba fiha ma'al karaha deyт. Бирок биз башында айттык. Биз ошол вакыт кирбестен биздин мойнубузга жүктөлгөн намаздар болуп калат. Biz kaza kılıp koyduk başka malda. Ki oşol bayağı az namaz kaytarılgan malda biz onu okup jatabız. Namaz okuşqa mümkün bolbogon uақытта okusak makruh bolat eken. Bирок кээ бир namazlar bolat, azırga aytkanыбыздай. Oşol makruh uақытта bizge vacip bolat. Makruh uақытта bizdin moynubuzga жүктөлүп жаткан namazlar bolup kalat. Ошондуктан yasihhu ada ma wajaba fiha. Oşol 3 uақыттын içinde vacip bolup kalgandарды atkarsak dürüst bolat. Bирок ma'al karaha deyt bunda da. Makruh bolup kalat eken. Mesela Kur'an okuduk, secde tilava okuduk. Yani gün batışqa жақын, gün batayın degende secde ayatını okuduk. Kur'an okuyup secde ayatını okusak bizge vacip bolup kaldı, secde kılıştık. Keyin secde kılabız. Secde kılabız bolat eken, jaiz bolat eken, bирок ma'al karaha eken bulda. Bирок karahası bul жерде ошол эге secde tilava bolsa tanzihiyya bolat eken. Makruh tanzihi bolat eken.
Eğer janaza namazı bo'la turgan bo'lsa, biroq makruh bo'lib ketgan janoza namozida, agar kun batishga yaqin bo'lsa da bo'ladi ekan negizi. Biroq andan qolganlari makruh tahrimiy bo'ladi ekan. Ka janazatin hadarat deb aytadi shundaqdan. Ya'ni o'shul janoza namozi o'shul uchurga vaqt to'ra bo'lib qoldi. O'shul uchurda birov qaytib bo'lib qoldi, o'shul uchurda tayyorlandi. O'zi o'sha asrdan keyin bo'lib qoldi. Endi qiladi. Janoza namozi o'qiyveradi ekanmiz. Va sajda ayatun tuliyat fiha. Javosim o'shul uchurda o'qilgan sajda oyat bor ekan, sajda oyatga sajda qilish kerak bo'lib qoldi. Je o'shul asrdan keyin namoz o'qishni nazr qilib qo'ydi birov. Nazr qilib, o'ziga vojib qilib oldi namoz o'qiyim deb. Andidaga. Biroq o'shul uchurda o'qibay, keyin o'qsa da bo'ladi biroq. Biroq o'shul yerda o'qib ketaversa, al yerda durust bo'ladi. Hozir aytganimizdek bir karohiyati bo'lib qoladi, makruh bo'lib qoladi. Kama sah asrul yawm inda al-ghurub. Misol kun batib jatgan uchurda asrda o'qisangiz bo'ladi. Bir rakatiga yetishib qolsangizda qolgan kun batib ketgandan keyin bitirib qo'ysangiz da joiz bo'ladi asrda. Asr namoziga kech qoldingiz, qarasangiz kun batib ketib ketadi. Kunning yarmi qoldi, tegerang yarmi qoldi. Siz qomatda asrda boshlab oldingizmi? Batib ketdi. Birinchi rakatida batib qoldi kun. Shamdan biroq o'shanda da bitirib salsangiz bo'ladi asrda. Asrda bitirib qo'ysangiz asringiz durust bo'ladi, o'sha qazo bo'lib ketmaydi. Biroq o'shul yerda ma'al karoha bo'ladi-da. Yani siz asrda o'qigan bo'lasiz, biroq azmas o'shul ma'alga kechiktirib o'qiganingiz uchun gunohkor bo'lib qolasiz. Şul cevap bo'ladi. والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنظور وركعتي الطواف. Jana 3 vaqt. O'shul 3 vaqtda nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan. Hozir biz aytdik, o'sha kun chiqib jatganda, chaq tushdi, kun batib jatganda farz namozdan o'qigan mumkin emas. Endi biroq da 3 vaqt bo'ladi ekan, nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan. Nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan. Makruh bo'lganda da makruh tahrimiy bo'ladi ekan. Agar o'shol hozirgi nafil namozlarda bir sababi bo'lsa da, masalan, kal manzur nazr qilib qo'yilgan. O'ziga nazr qilib olgan, men o'shul yerda o'qiyman degan nazr qilgan. Je tavof, Ka'bani aylansa tavof qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qish kerak. Yani 7 joy aylangandan keyin 2 rakat namoz o'qish kerak. O'sha tavofdan 2 rakat misol. Je darat olgandan keyin 2 rakat namoz o'qiyim deb aytadi. Je tahiyatul masjid bo'lsin. O'shonday namozlar. O'shular al yerda hozir aytilgan 3 vaqtda jaiz bo'lib qoladi. Nafil namozni o'qishda makruh bo'ladi ekan. O'sha hozir aytilgan 3 vaqtning ichida da agar shu namozlar bo'lsa, nafil namozlar makruh bo'lib qoladi ekan. Wa yukrahu at-tanafful ba'da tulu'il fajr bi akthara min sunnatihi. Yani bomdodning vaqti kirgandan boshlab, biz boshida savog'imiz boshida aytganmiz, subh sodiq bo'ladi deganmiz. Ya'ni chinig'i tang. Chinig'i tang deganda o'sha kun chiqadigan tarafdan jaritib taralib aqtiq kelishni boshlaydi. O'shanda chinig'i tang bo'ladi. O'sha chinig'i tang kirgandan keyin nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan biz mazhabda. Tushunibdi? Nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan. O'shal bomdodning vaqti kelgandan keyin 2 rakat sunnatdan oshiqcha nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan. Va ba'da solatihi dit. Jana bomdod namozining farzini o'qigandan keyin da makruh bo'ladi ekan. Siz namozni bomdod farzini o'qigandan keyin nafil o'qib aytgansiz. Kun chiqqangacha. Boshqa zikrlarni qilib, boshqa Qur'oningizni o'qib, ibodat qilaverasiz, biroq nafil namoz o'qish makruh bo'ladi ekan. Sebab undan keyin farzidan keyin kun chiqish uchun bo'lib qoladi. Hozir aytilgan, qaytarilgan hadisda qaytarilgan vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Jana makruh vaqt bo'lib qoladi. Nafil o'qishlik makruh bo'ladi ekan ba'da salatil asr. Asr namozidan keyin nafil o'qish makruh bo'ladi. Ya'ni kun o'zgarib qolmasa-da, kun batishga yaqin bo'lmasa-da, asrda o'qiganingizdan keyin nafil namoz o'qish makruh ekan. Nafil namoz o'qiysiz. Biroq o'shol asrda o'qiganingizdan keyin qazo namoz o'qish mumkin-bu? Masalan, o'tgan murda qazolaringiz bor. Boshqa namozlarning qazosi bor deb bo'lasiz. Asrda o'qib oldingiz, kun o'zi sarg'ayib ketgan yo'q. Qazo namoz o'qisa bo'ladi o'shol uchurda. Yani asrdan keyin biroq kun batishga yaqin emas. Kun batishga yaqinda qazonda o'qib bo'lmaydi. Bir g'ana o'shol kunning asrini o'qisangiz bo'ladi. Va qabla salatil mag'rib, jana mag'rib namozidan murda da nafil namoz o'qish makruh ekan.
Azan şamga azan çakırdı. Şam namazını okubay turup, yani şamdın azanı menен şamdın namazının ortasında nafil namaz okup bolbayt eken. Al жерде devam. Ve inde hurucil hatib hatta yafruga min as-salati. Jana hatib azı cuma kündörü bolsun, ayit kündörü bolsun, hajda bolsun, ошондой хутба окула турган жерлерде дагы нафил окуш мүмкүн эмес экен. Yani бирөө хутба кылып жаткан болсо, сиз барып нафил намаз окусаңыз макруh болот экен. Хутбаны укпай. Ошондой учурлар болуп калып жатат. Азыр жумада хутба кылып жатат, алдына келип намаз окуп жатат. Жал хутбаны укуш керек ал. Хутбаны укуш ага важип болот негизи. Ал жерде ваазды укуш керек да ал жерде. Ошондуктан хатиб минбарга чыккан учурунда Hatib, yani inde hurucul hatib çıkan uçurda da nafil okuş makruh bolotken hatta yafruga min as-salat namazı bütgөнгө чейин. Себеби ал учурда кайтарылганда хутбага чыгып хутбаны кылды, андан кийин жума намазын окуп бүткөнгө чейин нафил намаз окубай турат экен. Wa indal iqama illa bi sunnatil fajr. Жана iqamat учурунда дагы нафил намаз окубайт экен. Нафил намаз окулбайт. Мисалы бир намазга qamat aytılып жаткан болсо, siz nafil namaz окуп турбайсыз да. Siz namazga şaşırışınız gerek. Farz namazını okuşunuz gerek. Bir gana bağımdattın sünnetini okuyt ekенбиз. Kelseňiz bağımdattın farzga qamat aytılып, bağımdat farz baştalıp kaldı. Emde siz sünnet okubаңыз үйдөн. Kelseň sünnet okuşunuz gerek bile. Anda mecdin çekesine barıp bir üstündün artında bir çeke жерinde sünnet okuysuz da keyin kelip koşulasız. Eğer kelip kalsanız at-tahiyyatda oturuşkan bolsa, anda kelip koşulup okuy berseniz bolot. Sünnet okubaysiz. Eğer siz sünnet okunca farzga жетишпей каласыздар. Бирок siz жетише турган абалda kelip kalsanız, anda sünnetni okup kelip keyin farzga koşulasız. Şoň üçin bul jerde dagı hatta indal iqama, yani iqamat учурунда har bir farz namazın iqamat aytılıp jatkanda nafil namaz okuş makruh bolot. Bir gana bağımdattın sünneti de anda emes eken. Yani al nafil makruh bolboyt, аны okuysiz. Ve qablal Eid, jana ayit namazından aldın dagı uyda bolsa dagı nafil namaz okulbayt eken. Siz ayit namazga jönöp jatasızbı, nafil namaz okubay çıkat ekensiz. Ayit namazga çıkıp daярданып жатасыз, kiyinip, жакшы кийимдериңизди кийип, жыттанып, ayitка жөнөп жатканда намаз окубай çıkat экенсиz. Ayit namazды окуп бүткөндөн кийин дагы намаз окубайт экенсиз. Мечитте болсо дагы. Ayit namazdan murda bolsun, ayit namazdan kийин bolsun, nafil okuş makruh bolot eken. Ve beynel cem'ayni fi Arafa. Jana Arafada dagı nafil namaz okuyat ekenbiz. Yani iki namazды jam kılabız dedik Arafada. Peşin menen asırdı bir kılıp okuyuz dedik. Peşindin wagtysında peşinde okup artıdan qamat aytıp asırda okulat eken. Hatta ortasında sünnet dagı kийин okulat eken. Ortasına sünneti de aralashtirbayt ekenbiz. Peşinde okuyuz. Peşinden artadan qamat aytıp asır okulat eken. Baya peşinden iki reket sünneti ortada okulbayt eken da. Çünkü oşonun dagı ortasına koybayt ekenbiz. O Muzdalifada da oşunday eken. Muzdalifada quptandın wagtında şamdı birinci okulat, artadan qamat aytılıp quptandı aytılınat al жерде. Oşonun ortasında baya qupta şamdın iki reket sünneti bar ele, oşol sünnetinde okubayt ekenbiz negisi. Oşonun ortasında. Keyin okusak. Ve inde dhiqi vaqtil maktuba. Jana farz namazının wagty öte tar bolup kalgan uçurda dagı. Kelip kalsanız peşinden wagty çıgayın dep kaldı. Birinci sünnet okuyuzbu? Yok, sünnet okubayız. Farzda okuyt ekenbiz. Tüzden tüzele. Sebebi biz sünnet okugancha farzga жетишпей kalışыбыз mümkün eken de. Oşonduktan al jerde birinci ele farzda okuyuz. Farzda okup farzga жетişip alabız. Jana makruh bolup kalat eken nafil namaz okuştuk. Mudafa'atil akhbathayn, yani mudafa'atil akhbathayn darat qыстап turganda. Farzda da öz makruh bolot. Siz farz namaz okuştuğunuzda daratınız qыстап turat. Daratınız, misal oşu daratxanaga bargınız kelip tursa da birok çydap namaz okuyum dep jatasız. Makruh bolot eken. Al nafil namaz bolsun, je farz namaz bolsun, ayırması jok eken. Qanday namaz bolsun. Ve huduru ta'amin tatuquhu nafsuhu de. Jana sizdin nafsiniz qalap turgan tamaq kelip kaldı. Sen jax görgen tamağınız keldi, nafil okuş al jerde bolbay kalat eken da. Çünkü hatta al jerde farz bolsa da wagty bolsa kechiktirip tamaq jeyip alışыңız gerek.
Жакшы, ал жерде сиз жакшы көргөн тамак жетип келип турат. Сиз намаз окугандай да болбойсуз да. Намазда хушу жок болот ал жерде. Ошондуктан ал жерде биринчи тамакты жеп, кийин окуганыңыз жакшы болот. Нафил намаз болсо да анын убакыты жок болот, каалаган учурда окушуңуз болот. Ошондуктан ал макру болуп калат экен. Себеби бул жерде намаз окуган адамды башка нерсе алектендирип коет экен да. Жана ушундай бир абалда макру болот, нафил намаз окуштук. Ма яшгалул бал ва юхиллу бил хушу. Сиздин оюңузду бөлө турган нерселер болуп калса намазда. Сиздин хушуңузду, намазда коркуп туруңузду кетире турган нерселер болуп калса дагы анда болбойт экен. Кандай нерсе болбосо, сиздин намазда туруп оюңузду бөлө турган нерсе болуп калса, ал макру болот экен. Ошондуктан бул азыргыдай фарз намаз болсун, нафил намаз болсун айырмасы жок. Бабул азан, азандын бабы. Себеби бул жакта макру намаздардын убакыттарын айтып өткөндөн кийин, ошол убакыттарды билдирип турган, Алланын бир неметini билдирип турган, бир ошол Алланын ибадатка чакырган нерселерди дагы баян кылайын деп жатат. Бул азан. Азан Алланын ибадатка чакырылат. Негизи бул азан китеп менен сүннет менен бекемделген. Yani kitap, yani Kur'an-ı Kerim, jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri menен bekemdelgen. Yani uşul jerde muazzindin soğubu күчтүү же imamçılıktın soğubu күчтүү degende alımlar ihtilaf kılışıptır. Yani muazzin bolup işlegen jakşыбы же imamçılık bolup işleben dese, imamçılık afzal eken. Muazzinge karaganda. Yani muazzindin jonu muazzinge aytılgan, vada kılıngan soğuplar öte köp negizi. Bir oşol ele uçurda imamga dagı soğuplar köp eken de. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайым имам болгон. Пайгамбарыбыздын иши имам болгон. Ошондуктан көпчүлүк алымдар ошо имам болгон, муаззинге караганда афзал болот деген экен. Өз бул азан деген i'lam, билдирүү деген. Өзү тилдикте. Бирок шариатта болсо i'lamун махсус, өзгөчө билдирүү дейилет. Бул себеби бул азандын дұрыс болуштугунун шарттары вакыт кирүүсү, эми вакыт киргенден кийин азан чакырылат. Жана арабча болуш керек экен азан. Түшүнүктүү? Арабча болуш керек, жана акылдуу адам болуш керек экен. Аны айтып жаткан, азан чакырып жаткан адам акылдуу болуш керек экен негизи. Жана ошол муаззин салих, жакшы адам болгон жакшы экен. Таквадар адам болгону, жана вакытты билген, таза, ошондой адам бая жамааттан кеч калгандарды бир карап, аларды жок болуп калса кабар алып, ошондой болгон адам болсо жакшы экен, муаззин адам. Жана анын өкмү муаззин, яны азанга жооп берүүдүн өкмү эки нерсе менен болот экен. Биз фе'либиз менен дагы, каулубуз менен дагы жооп беришибиз керек экен. Яны сөзүбүз менен дагы жана кылып жаткан ишибиз. Муаззин чакырса барышыбыз керек экен. Мечитке барышыбыз керек. Жана азан чакырылып жатканда жооп берип турушубуз керек. Бул жакта айтабыз аны. Азан айтылып жатканда анын дуалары бар. Кайталап турабыз азанды. Ошондо ага жооп берип турабыз. Бул азан сүннө муаккад экен. Бекемделген сүннөт экен азан чакыруу негизи. Суннал азану ва казал иқамату суннатан муаккадатан дейт. Yani azan jana iqamat sünneti muakkada ekan. Azan aytуу dagı jana iqamat aytуу farz namazlarga, ошондой эле жума намазга дагы. Azan менен iqamat aytуу бул сүннөт экен. Сүннөтү муаккада экен, важыпка жакын болгон амал экен. Бирок айт намазга азан чакырылбайт, истисқа намазга азан чакырылбайт, жаназа намазга азан чакырылбайт, витр намазга азан чакырылбайт. ولو منفردا أداء أو قضاء أو سفرا أو حضرا للرجال. Yani azan aytуу farz namazlarga sünnet muakkad eкен, жалгыз адам болсо дагы. Жалгыз чөлдө өзүңүз жүргөн болсоңуз дагы, өзүңүз жалгыз окуп жаткан болсоңуз дагы азан чакырып, икамат айтып сүннет экен. Ал ада намаз болсун, yani азыр окулуп жаткан, ошол өзүнүн учурунда окулуп жаткан намаз болсун, же өзүнүн учурунда окулбай каза болуп калган намаз болсун. Siz же сапарда жүргөн болуңуз, же сапарда болбоңуз, үйүңүздө болсоңуз дагы эркектердин бардыгына сүннет экен. Yani азан чакырып, икамат айтып окушту. Ва куриха лин-нисаи дейт. Аялдарга макру экен азан жана икамат. Аялдар азан менен икамат айтпайт экен. Намазды окуй берет алар.
түз эле. Ниет кылып намазга киреше берет. Азан жана икамат аларга макруh болот. Ва юкаббиру фи аввалихи арбаан. Azanды айтуу бул жерде анын алфаздарын айтып жатат. Azanды биринчи эле 4 жолу Аллаху акбар деп айтат экенбиз. 4 жолу Аллаху акбар дейбиз башында. Ва юсанни такбиру ахирихи кабaqi алфазихи. Жана анын азандын аягында дагы Аллаху акбар дейбиз, 2 жолу. Акырында дагы 2 жолу. Акыркы такбирде 2 жолу болот экен, башындагы такбир 4 жолу айтылат экен. Ва ла таржи'a фи шахадатайни. Yani 2 şahadeteyinde tercih деген нерсе болбойт экен. Жайыз эмес экен. Tercih дегени аны кайталоо. Бул шахадатын ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах деп аны үнүнү, өзүнүн пас үнү менен айтат биринчи. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах деп кийин дагы үнүнү көтөрөт. Ошондо мындай айтканда азыр 4 жолу болуп калып жатат да. Кайталоо, тержих деген нерсе. Андай кылбайт экен бизде. Болду түздөн түз ашхаду ан ла илаха иллаллах менен кете берет. Андай биринчи аны баягы биринчи өзүнүн пасал үн менен айтып, андан кийин аны көтөрүп, андай кылып тержих дейт, андай кылынбайт экен. Вал икамату мислуху, yani икамат ошол азанга эле окшош болот. Бизде азан кандай айтылса, камат да ошондой айтылат экен. Azam qanday bo'lsa, qomat da o'shanday bo'ladi. Bo'lg'oni hayya alal falahdan keyin as-salat, hayya alal falahdan keyin qad qomat salani qo'shib qo'yamiz. Hayya alal salah, hayya alal falah, qad qomat salah, qad qomat salani qo'shamiz. Shundan bu yerda va yazidu ba'da falahil fajr. Yani Bag'dodni birinchi aytib жатат. Yani Bag'doddan hayya alal falah deganda Bag'dodning azanida hayya alal falah degan as-salatu khayrun minan nawm. Namaz uyqudan yaxshi degan so'zni qo'shib qo'yat ekanmiz. 2 jolo o'shani qaytalaydi ekan muazzin Bag'dodda. Себеби ал Bag'dod baya g'aflat uchuri bo'ladi. Odamlar uxtab жатқан bo'ladi, o'shandaqdan 2 jol qo'shib uyqudan turg'ila degandek bo'lib, alarga bir ishora bo'ladi. Va ba'da falah al-iqama, iqomatdan hayya alal falahdan keyin qad qamatis salah deb 2 jolo qaytalaydi ekanmiz anda. Ve yetemahhalu fil azan. Azanda yani yetemahhal yani yetarassal degan ma'noda. Yani ortalarını bölüp aytat. Kelimelerini, sözlerini, söylemlerini bölüp aytat ekan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar deb ashhadu an la ilaha illallah deb buni bölüp azmazdan bölüp aytish kerak ekan. Sebebi al jaqda o'qib жатқан adam sizdan ortingizdan qaytalab sizga javob bera oladigan turgan bo'lish kerak ekan. Ve yusri'u fil iqama, iqamada tezil aytsa bo'ladi ekan. Iqamda Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deb ana aytib ketadi. Sunnatda shunda kelgan. Ve la yujzi'u bil farisiyya deb. Azandı arab tilidan boshqa, arabchadan boshqa til bilan aytganga mumkin emas ekan. Misol farisiyya yani fars tilinde bo'lsin, qirg'izcha bo'lsin, o'rischa bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, alar o'shanday tillarda aytganga mumkin emas ekan. Wa in ulima annahu adhanun fil azhar. Бұл азан чакырып жатат деп элдер билсе дагы башка тилде мисал. Мисал орусча айтып жатат. Ошол азандын котормосуну мисал Түркияда да ошондой айтылган бир учурда. Ататүрктүн малында аны ошол азанды түркчөгө которуп ошондой азан чакырылган. Аны билишкен азан экендигин билишкен, намазга чакырып жатат, бирок ошондой болсо дагы арабча айтыш керек экен аны. Ошо сүннөттө ошондой келген, ошондуктан арабча айтыш керек. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا. Жана мустахаб болгон амалдар экен. Муаззин азан чакырып жаткан адам салих, таквадар адам болуш керек экен. Себеби динге ишенчтүү, дини бекем болгон адам болуш керек азан чакырып жаткан. Алиман би сунна. Жана азандын ичиндеги сүннөт амалдарды билиш керек экен. Себеби өзүнүн ишинде ар бир адам өзүнүн ишин жакшы билиш керек. Себеби мен муаззин болуп азан чакырып жатсам, анда азандагы келген ичиндеги маселелерди мен жакшы билишим керек. Qayerda buzulup kalat, qayerda qanday qilish kerak, аны men yaxshi bilishim kerak. Qachon namozning vaqti kiradi, qachon vaqti chiqadi, аны bilishim kerak. Shundukdan sunnatni yaxshi bilgan, namozlarning vaqtini yaxshi bilgan, jana darattu bo'lish mustahab ekan azan chaqirib жатқан adam. Mustaqbilal qibla, qiblaga betlanib turish kerak ekan, azan chaqirganda qiblaga qarab turish kerak ekan. Illa yakun rakiban bir narsada minib ketib жатқан bo'lsa, anda qiblaga qarabasa da bo'ladi ekan. At minib ketib жатқан bolsa, at üstüde namaz okup ketseniz bo'ladi, nafil namazlarda. Ve nafil namazlarda at üstüde eğer o'sha at üstüde azan chaqirib qomat aytib ketib жатқан bolsangiz, anda atınız qarab ketib жатқан jag'iga safarda. Anda bo'ladi, joiz bo'ladi.
Wa usbu'ayhi fi udhnayhi dedi. Anın iki manjası kulağında bolat eken azan çakırıp jatkanda. Kulağın tosu ünü köp jerge jetet eken oşonda. Alasırak jerge jetet eken oşonda. Wa yuhawwil wajhahu yaminan bis salati wa yasaran bil falah. Hayya ala salah degende oң jaka, hayya ala salah. Hayya ala al falah degende sol jaka qarayt eken. Wa yastadiru fi sawma'atihi dedi. Jana özünü munarada azan çakırganda murda munarada çakırılgan эми азыркы учурда микрофондор болуп калды. Bir жерде туруп эле жеткизиктүү айтып коет. Эгер ошондой микрофон жок болуп жетпей кала турган болсо, ошол мунаранын терезелеринен башын чыгарып ошол жерден hayya ala salah, бул жак hayya ala falah деп кыйкырса болот экен. Жайыз экен. Ошондо айланса болот. Ястадиру айланат. Ошол мунарада эки жак айланып, себеби элдерди намазга чакыруу да максат аны. Ошондуктан ушул жерде чакырса болот экен. Wa yafsilu baynal adhan wal iqama. Jana azan менен икаматтын ортосунда бөлүш керек экен, отуруш керек экен, азмаз күтүш керек экен. Азанды айткандан кийин икамада азмаз вакыт болуш керек экен ортосунда. Bi qadri ma yahduru al mulazimuna lis-salat. Намазды дайым калтырбай келип жаткан, жамаатка келип жаткан адамдар келип алганга чейин күтүп туруш керек экен азмаз. Mesela 15 minut, 20 minut kütüp oşol jerde keyin iqamat aytish kerak. Ma'a mura'atil vaqtil mustahab bolgonu, mustahab bolgon vaqtni esке alıp turush kerak. Yani andan öte ele keç bolup ketmesi kerak kütüp oturup misal. Wa fil magribi bi saktatin. Yani maghribda şam namazında köp kütülbeyt eken. Bolgonu sakta deyt bul jerde, yani qadru qiraat 3 ayatin qisar, 3 kıska ayat okuğanga çeyin kütüt eken. Je bolsun bir uzun ayatты okuğanga çeyin kütüş mümkün eken. Je bolsun bir 3-4 kadam jürgөнгө çeyin kança minut ketse misal, oşonça kütüp azırını misal 5 minut kütüp andan keyin ketse bolat eken. Wa yusawwibu ka qawlihi ba'da al-adhan as-salah as-salah ya musallin. Jana tasvib, yani azandan keyin dagı çakırуу. Sebebi oşonda azandan keyin dagı çakırılуу bolgon, sebebi adamlar жалкоо болуп кетип азыр. Azan çakırılgandan keyin de süйлöşüp, azan çakırılgandan keyin de oşol oyununu oynay berет. Namazga deseniz keyin azandan keyin de namazga dep kıykırıp namazga çakırıştık da jakşı eken bul da. Hani tasvib deyilet de bu. Al ar жердин özünün adatına jarasha bola berет. Adatda mesela as-salah as-salah ya musallin, namaz okuwucular namazga namazga turgula dep, kelgile hareket kılıla dep, kelip oşol jerde kıykırıp turuu tasvib deyilet. Neyse. Wa yukrahu at-talhin. Azanda talhin makruh eken. Azandı buzup aytıştık makruh eken. Azandı sözlörünün, iraptarını buzup, hani hareketlerini buzup, hani ötöle bayağı özünün joludan çıkarıp aytuu, anday kılıp aytuu makruh bolat eken. Negiz. Wa iqamatul muhdisi wa azanuhu. Kebiler bay azandı jakşı ayt, öz azandı ününü qoğuzdap aytuu, azandı jakşı kılıp aytuu jakşı nerse. Biroq kedi qoğuzdayım dep, anın özünün çeginden çıkıp ketip kalat. Anda bolbay kalat da. İqamatul muhdis ve azanuhu, jana daratsız adam iqamat aytsa, jana azan aytsa makruh bolat eken. Darati jok, azan çakırıp jatar. Darati jok, iqamat ayt. Iqamat aytıp daratga ketet. Anda bolbay kalat. Ve azanul junub, yani junub adam azan çakırsa da makruh bolat eken. Junub özü, junub bolup kalgan azan çakırsa makruh bolat eken. Jana sabiyin la yaqil, aqlı jok bolgan jaş bala azan çakırsa dağı anda makruh bolat eken. Dürüs emes eken, başkattan aytуу керек eкен. Akılı jok. 3-4 yaşar bala bolsa azan çakırsa bolbay kalat eken. Ve mecnunin je osum akılsız adam. Anı dağı çakırır. Ve sakrana je mas adam azan çakırıp tur. Anda dağı jaiz bolbay kalat eken. Ve imraatin, jana ayal kişinin çakırganı dağı bolbay azan. Ayal kişi özü azan çakırbaydı. Bul özünün namazga bolsun, je bolsam erkeklerdi çakırgаны da ayal kişi gelip azan çakırbaydı da. Mikrofonda alıp. Sebebi bu ayal kişinin ünü başkalarda fitne kılış mümkün. Başkalarının şahvatını qozutuş mümkün negizi. Şonduktan ayal kişi aytkanga jaiz emes al jep. Ve fasiqin, je bolsun bir fasık adam. Fasık adamdı da azan çakırgаны jakşı bolbay kalat eken, mustahab bolbay kalat eken. Wal kalam fi khilal al-adhan. Jana azan aytып jatkanda süйлöştük da makruh eken. Azan çakırıp jatat, ortasında süйлöşüp koyup jatat başkalar menen. Anda da bolbay kalat eken. İqamada da oşonday eken, iqamat aytып jatsa dagı. Wa yustahab i'adatuhu dit. Yani oşonda ortada azan aytып jat süйлöşüp, iqamata süйлöşse,
azanды кайра айткан мустахаб экен. Азан чакырса ошону башкаттан кайталатып айтырсак болот экен, мустахаб экен. Ва юкрахани ли зухури яумил жум'a. Yani azandагы, икаматтагы макру болот экен. Жума күнү пешин намазга азан айтып, икамат айта турган болсок, шаарда макру болуп калат экен негизи. Эми шаардан башка жерде жума фарз болбогон, жума окулбай турган жерлер болсо да макру болбой калат ал. Бирок бул жума окула турган болот, себеби баягы жуманын жамаатыны бул жерде кыскартуу болуп калат да, бул пешинге чакыруу адамдар. Ошондуктан карахияты бар. Ва ю'адзину лил фаитати ва юqim. Жана каза намаздарга азан чакырылат экен. Жана камат да айтылат. Сиз азыр азан каза намаз окуйм деп жатасыз. Же каза кылып койдуңуз бамдатты, же пешинди каза кылып койдуңуз, азан айтасыз, камат айтасыз. Ва каза ли улил фаваид. Ошондой эле көп каза намазыңыз бар. 3-4 күндүк каза намазды окуйм деп жатасыз. Бир эле туруп ушул жерде. Бир азан чакырып бардыгына. Азан чакырып койсоңуз бир азан жетет экен, бирок ар бирөөсүнө кийин камат айта бересиз. Камат айтып бир намазга окуй бересиз. Ва куриха таркул икамату дунал азан фил бавaqi. Ошондуктан икаматты таштоо макру болот. Куриха таркул икам. Икаманы айтпай коюштук макру болот экен. Yani ар бир каза намаздын ар бирөөсүгө. Бирок дунал азан азанды айтпасаңыз калгандары макру болбойт экен каза намазда. Иниттахада majlisil qada, ошол казанын majlisi сиз бир жерде туруп каза кылып жаткан болсоңуз да, о жерде туруп ошол жерде туруп мисалы 3-4 күндүк казаны окусаңыз, анда бир эле азан чакырып калгандарын икамат айтсаңыз болот экен. Ва иза сами'a al-masnuna minhu amsaka. Эми ошол жерде муаззинге жооп берүү. Азанды угуп калсаңыз, сөздөн тыйылыш керек экен негизи. Азан чакырып жаткан азанды угушубуз керек экен негизи. Ошол сүннөт болгон азанды азанды жакшы кылып сүннөткө ылайыктуу кылып айтып жаткан болсо, аны кыраатын чыгарып азанды айтып жатса, амсака дейт, өзүн кармайт экен. Хатта кыраатка Куран окуп жаткан болсо да азмас токтоп турса болот экен. Аны угуп азанга жооп бергенден кийин да уланта берет экен негизи. Эгер жүрүп кетип жаткан болсо ошол жерде отуруп азанды уккан жакшы экен. Жүрбөй, адеп болот экен бул да. Эгер 3-4 жерден азыр Мисирдегидей көп азан чыгып калса, кайсынысы жооп берет анда? Десе, биринчи уккан азанына жооп берсе, ошол жетиштүү болот экен. Биринчи азан келсе, ошол азанга эле сиз жооп берип койсоңуз, ошол жетиштүү болот экен негизи. Эми бул жерде кандай кылып биз азанга жооп беребиз десе, кала, yani ва кала мислаху дейт. Азанды кандай айтса, ошондой жооп бересиз. Аллаху акбар десе, сиз да бул жакта Аллаху акбар дейсиз. Жагал 4 жолу Аллаху акбар десе, сиз да Аллаху акбар дейсиз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммаdur расулуллах, ашхаду анна Мухаммаdur расулуллах деп ага жооп берүү ушундай болот экен. Кайерде отурган болсоңуз да ушул жерде ага азанга жооп бересиз. Бир гана ва хауқала фи хай'алатайни дейт. Yani hayya ala salah degende la havla ve la kuvvete illa billah deytkemiz. Hayya ala salah deg uqqanыңызda la havla ve la kuvvete illa billah. Hayya ala al-falah la havla ve la kuvvete illa billah deb anartıdan uşul jerde gana biz la havla ve la kuvvete illa billah deb gana aytat ekemiz. Kalgan yerlerinde azan emden muazzin qaysyny aytsa oşonu aytıp qaytalay beret ekemiz. Keyin azan aytkandan keyin dua kılabız anartıdan inşallah. Hem Bağımdattın azanında Bağımdattı as-salatu hayrun minen nevm deb koşabız dedik. Hayya alal falah degendekin as-salatu hayrun minen nevm degende uşul jerde жооп berip жаткан адам эмнен айтат десе sadaqta ve bararta detkemiz. Sadaqta ve barirta desek de bulat ve bararta deb эки түрдө окусак да жайыз. Yani sadaqta ve bararta deb айтсак болот экен. Je bolboso maşaallah desek de болот экен. As-salatu hayrun minen nevm dese maşaallah deb maşaallahu kana ve ma lam yasha lam yakun deb aytып koysak da болот экен. Şol muazzin as-salatu hayrun minen nevm deb aytkanda. Summa dua bil vasile dedi. Andan keyin azan muazzin жооп берип бүткөнүбүздөн кийин азандан кийин дуа кылышыбыз керек экен. Ошол жерде фаяқул айтат экен: Аллахумма рабба хадихи ад-дa'вати тамма was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu deb ошондой кылып дуаны кылат экенбиз. Yani azanды аркасынан дуа кылып
duo qilamiz. O'shul azonda orqasidan duo ijobat bo'la turgan yerlardan birisi bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.